Inkuru itari nziza ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri muri Mozambique. Muribuka ko u Rwanda rwagiranye amasezerano n'igihugu cya Mozambique by'umwihariko kohereza ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, aho zagiye guhangana n'ibyihebe byari bimaze igihe byarigaruriye intara ya Cabo Delgado bihungabanya umutekano. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gusohora itangazo rikomeye cyane kandi avuga yuko riteye ubwoba. Hanyuma rero hamwe n'andi makuru menshi cyane atandukanye, reka mbaze mba inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho tubone kugaruka kuri itangazo riturutse mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa mu gihugu cya Mozambique bw'amasezerano y'ibihugu byombi muri rusange. FARDC yongeye kubyuka isuka bisasu iminembwe nk'uko amakuru abivuga. Ihuriro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika bwa Perezida Felix Tshisekedi riravuga ko kuva ku isaha ya saa 11 za mu gitondo kuri iki cyumweru tariki ya 15/2026 ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi zateye ibisasu mu turere dutoye cyane twa Karingi muri Minembwe rikoresheje drone z'ubwiyahuzi. AFC23 mu itangazo ryayo yasabye abanyekongo, abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwita kuri intambara yashyizweho na Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se na Kinshasa muri rusange. Itangazo rivuga ko izi ndege zitagira abapilote zoherejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo kubiba impfu no gusenya, zirimo gusenya amazu y'abasivili, zica inzirakarengane, kandi byongera ku buryo rero bugaragara ikibazo ati cy'ubutabazi cyari kimaze rero kutihanganirwa cyatewe n'ibitero bya Kinshasa. Ibi bitero bitavangura byibasiye abasivili ni ukurenga ku buryo bukabije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, kandi byerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwirengagije rwose ubuzima bw'abasivili imbere y'ubugizi bwa nabi ahanini bwirengagijwe n'umuryango mpuzamahanga. ngo AFC23 ntishobora gukomeza guceceka uko babivuze mu itangazo bashyize ahagaragara. Hanyuma rero mu yandi makuru mu buryo bw'incamake, reka duce Imasisi mbere gato ko tujya kuri ratangazo. Babwire ko Imasisi imirwano ikomeye cyane yahuje AFC23 na FARDC Wazalendo Imaremo ni kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ushize tariki ya 14 Werurwe. Imirwano ikaze yabaye hagati y'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 na Wazalendo muri Maremo, umudugudu wo muri groupement ya Bushar Mokoto, territoire ya Masisi, Kivu y'Amajyaruguru, ku muhanda Kalembe Mpeti. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye hagana masaa 11 za mu gitondo ubwo Wazalendo yagabaga igitero ku birindiro by'inyeshyamba muri ako karere. Kuva icyo gihe rero urusaku rw'amasasu n'ibisasu by'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje rwumvikanaga mu nkengero zaho, nk'uko inkuru dukesha Actualite.cd bivuga. Iki kibazo rero cyateye ubwoba bwinshi mu baturage bo midugudu bituranye, benshi muri bo bakaba kandi bifungiraniye mu ngo zabo batinya ko imirwano ifata intera. Iyi mirwano rero mishya ibaye nyuma y'amasaha 24 havuzwe kandi ikashuga muri groupement ya Bashar Mokoto, nanone aho Wazalendo yari yateye ibirindiro by'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 nibize kuyihira nk'uko amakuru abishimangira. Mu buryo bw'incamake, reka duce mu gihugu cy'Ubufaransa mbabwire ko hatangijwe iperereza ku byaha by'intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'icwa ry'Umufaransa Karine Bouisse kuri wa gatanu tariki ya 13 Werurwe. Ubushinjacyaha bw'igihugu cy'Ubufaransa bushinzwe kurwanya iterabwoba bwatangaje ko hafunguye iperereza ku bantu batazwi kubera ubwicanyi bugize icyaha cy'intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'urupfu rw'Umufaransa cyangwa se rw'umukozi wa Loni ukomoka mu Faransa. Uyu mukozi mu bijyanye n'ubutabazi ukomoka mu Faransa yitwa Karine Bouisse wakoreraga Igoma mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe aho yari atuye tariki ya 11 Werurwe 2026. Ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo M23 bwashinje FARDC kuba inyuma y'icyo gitero, buvuga ko icyari kigambiriye guhitana abayobozi babo cyabateye cyagabwe mu gace gatoye cyane. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bibitangaza, ngo iperereza ryashinzwe ibiro bikuru bishinzwe kurwanya ibyaha byibasiye inyokomuntu muri gendarmerie y'igihugu rigamije no kumenya uko ibintu byagenze no guha ukuri imiryango y'abishwe muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Reka rero tujye ku nkuru ivuga ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Mozambique. Makuru aravuga yuko Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yatangaje ko u Rwanda ruzavana ingabo zarwo muri Mozambique niba rutijejwe inkunga irambye
mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado yasubizaga amakuru yerekana ko inkunga yatangwaga n'ubumwe bw'Uburayi ishobora kuzahagarikwa muri Gicurasi uyu mwaka no kuva mu kwezi kwa gatanu. Guverinoma y'u Rwanda rero ikaba yerekanye ko ikigo cy'amahoro cy'Uburayi cyatanze hafi miliyoni 20 z'amayero yo kohereza ingabo, ariko ko ikiguzi ku Rwanda kikubye inshuro 10. Bwana Nduhungirehe yabinyuje kuri X yahoze ari Twitter yagize ati ntabwo ari u Rwanda rushobora kuvayo, ati ni u Rwanda ruzavana ingabo zarwo muri Mozambique niba rutijejwe inkunga irambye mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Yakomeje agira ati ntabwo rero twakoresheje miliyoni amagana z'amadolari, kandi abasirikare bacu ba RDF ntabwo batanze igitambo ngo batekanishe aka karere, byemerera abavanwe mu byabo gusubira mu rugo, abana basubire ku ishuri, ubucuruzi bwongere gufungura, ndetse n'ishoramari kandi rinini cyane muri LNG byongere gusubukurwa, kugira ngo rero tubone abasirikare bacu b'intwari bibazwaho ati basigwa icyasha, banengwa, bashinjwa cyangwa se bahabwa ibihano n'ibihugu n'ubundi byungukira mu butabazi bwacu muri Mozambique. Yongeye agira ati twiteguye kuva muri Mozambique niba akazi kacu n'ibyo tumaze kugeraho bidahawe agaciro bikwiriye. Muri 2024 nibwo umuryango umwe bw'Uburayi kandi wemeje inkunga ingana na miliyoni 20 z'amayero, no kuvuga miliyoni 23 z'amadolari Amerika, ihwanye n'amafaranga wari wemeye gutanga hafi imyaka 2 mbere yabo yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu bikorwa by'umutekano zikorera mu ntara ya Cabo Delgado ikungaye cyane kuri gaze muri iki gihugu cya Mozambique. Hanyuma ari tangazo Trump amaze gushyira ahagaragara. Trump akaba yamaze gutera utwatsi ibiganiro bigamije agahenge mu ntambara na Iran. Ubutegetsi bwa Amerika bwatangaje ko Perezida Donald Trump adakeneye ko habaho ibiganiro biganisha ku gahenge mu ntambara ya Iran, ahubwo izakomeza. Umuyobozi muri White House yabwiye Reuters n'amakuru by'Abongereza ko Trump yatewe utwatsi igitekerezo cy'ibihugu bimwe byo mu burasirazuba bwo hagati byumvaga ko habaho ibiganiro biganisha ku gahenge. Amerika ivuga ko Iran yanze agahenge mbere hose kugeza igihe Amerika kandi na Israel bigabyeho ibitero. Uwatanze amakuru yavuze ko Trump ashishikajwe no kurwana intambara ngo ace intege ubushobozi bwa gisirikare bw'iki gihugu. Undi mukozi wa White House ati ntabwo ibyo bimushishikaje nanone aha, ndetse turakomeza gahunda nivuga intambara, ati wenda hari umunsi bizaba ariko ntabwo ari ubu. Perezida Trump yavuze ko ashobora kandi kuba abayobozi bashya ba Iran batangaje ko bashaka ibiganiro kandi bizaba ubu. Icyitwa Operation Epic Fury irakomeza. White House rero yavuze ko ukuriye umutekano wa Iran yitwa Ali Larijani na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi bashatse kunyura muri Oman kugira ngo habeho ibiganiro bigamije agahenge mu ntambara, bishobora kandi kugirwamo uruhare na Vice President wa Amerika JD Vance, ariko nibyemeranywaho. Intambara Amerika na Iran kandi yatangiye kwa 28 Gashyantare 2026. Amerika ivuga ko ishaka guca intege umugambi wa Iran wo gukora intwaro za nucleaire. Bindure ingingo gato tugiye kuri Minisitiri w'Intebe wa Israel. Iran iravuga ko ishaka kumivugana umutwe w'ingabo wihariye wa Iran witwa Islamic Revolutionary Guard Corps watangaje ko intego yabo ari uguhiga no kwica Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. N'umugambi uyu mutwe watangaje mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ibinyujije ku rubuga rwayo ruzwi nka Sepa News. Uyu mutwe w'ingabo wavuze ko ibi by'ubwicanyi nibikomeza tuzakomeza kumuhiga, no kuvuga Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu tumwicane n'ingabo ze zose. Iran itangaje umugambi wo kwica Benjamin Netanyahu nyuma y'ibyumweru 3 bishize iki gihugu kiri mu ntambara na Israel ifatangije na Amerika. Ni intambara kandi yatewe ahanini no kuba Amerika na Israel bishinja Iran umugambi wo gukora intwaro za nucleaire, nubwo nayo ibihakana. Ibitero bya Amerika kuri Iran byahitanye abayobozi bakuru bayo barimo Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga. Mu mpera z'iki cyumweru hari hatangiye kandi gusakara amakuru avuga ko Netanyahu yishwe, gusa aza kunyumuzwa n'ibiro bye muri gihugu cya Israel. Bice gato kandi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mabwire ko abantu 4 bishwe bashinjwa ko iyo bakoze ku bagabo igitsina cyabo gicika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Katanga abantu 4 bishwe n'abaturage babashinja kugira ubushobozi bwihariye butuma iyo bakoze ku mugabo acika igitsina. Ayo makuru gukora ku bagabo igitsina cyabo kikavaho amaze ibyumweru 2 akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abaturage benshi cyane muri Katanga batangiye kwizera ko
ari ukuri koko. Radio France ni Radio France International RFI yatangaje ko abayizera bavuga ko mu gihe umuntu ufite ubwo bushobozi asohoje umugabo runaka cyangwa se akamukoraho mu bundi buryo igitsina cye gicika. Ni mu gihe kandi ariko abagabo bavugaga ko ibitsina byabo byavuyeho byagaragaye ko babeshyaga. Ibyo bihuha rero kandi biri kugenda bigira ubukana bukomeye cyane mu baturage aho batangiye kwibasira abantu babonye mu bice runaka batamenyereye cyangwa se batabifiteho amakuru menshi cyane babashinja ko ari bo bafite ubwo bushobozi. Tariki ya 8 Werurwe 2026 umugore wari utwite wacuruzaga imyenda ya caguwa mu mujyi wa Kambove bamuteye amabuye kugeza ashizemo umwuka bamushinja ubwo bushobozi bwo gukora ku bagabo bigatuma igitsina cyabo kivaho. Ni mu gihe rero abandi bagabo batatu muri komine ya Fungurume nabo batwitswe ari bazima batarapfa barapfa bashindwa n'abaturage ko ari bo bakora icyo gikorwa. Umudepite uhagarariye agace ka Kambove muri nshinga amategeko ya Katanga witwa Komba Liliane yamaganye urupfu rw'uwo mugore ndetse asaba ubuyobozi guhagurukira icyo kibazo. Ati namaganye ubwo bwicanyi kandi asaba ubuyobozi gushyira iherezo ku bintu nk'ibi bigenda byumvikana n'ahandi mu gihugu. Shadrack Mukadi uri mu bagize societe civile mu gace ka Kolwezi yavuze ko ubuyobozi bugomba rero guhana bwiyanukiriye abagabo bavuga ko ibitsina byavuyeho babeshya kuko ari bo irabayazana y'ubwo bwicanyi. Ati ikibazo kiri kurushaho kandi gufata indi ntera, hagomba kujyaho ingamba zikomeye n'ibihano ku mugabo wese uzayivugisha ngo igitsina cye cyavuyeho. Impamvu nuko abo bagiye babivuga bose babeshyaga kuko ibitsina byabo bari babifite. Ibyo yavugaga rero byatangiye kandi gushyirwa mu bikorwa muri Katanga, aho mu ntangiriro za 2026 urukiko rwo mu gace ka Kolwezi muri Katanga rwakatiye umugabo igifungo cy'imyaka 15 azira gusakaza ibihuha by'uko igitsina cye cyavuyeho. No mujyi wa Rubumbashe kandi hari abagabo babiri kandi bagikurikiranwa n'urukiko ku cyaha cyo gukwirakwiza amakuru y'uko ibitsina byabo byamaze kuvaho. Hanyuma rero nk'uko nabivuze hari inkuru kandi nababwiraga y'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cya Mozambique. Hari ikinyamakuru BBC cyongeye cyandika iyi nkuru kinayigaruka mu buryo burambye. Bagira bati Minisitiri w'Ububanyi w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yaburiye ko u Rwanda ruzakura ingabo mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique niba nta nkunga y'igihe kirekire ibonetse yo kuzifasha. Minisitiri Nduhungirehe yabitangaje ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa X avuga ku nkuru y'ibiro n'amakuru Reuters isubiramo amagambo y'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Macron nawe wavuze ku nkuru y'igitangazamakuru Bloomberg akumvikanisha ko u Rwanda kandi rushobora gukura abasirikare muri ubwo butumwa. Bwana Nduhungirehe yagize ati ntabwo ari u Rwanda rushobora gukura ahubwo ni u Rwanda ruzakura ingabo muri Mozambique niba nta nkunga y'igihe kirekire kandi ibonetse mu bikorwa byazo byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Inkuru y'ibanze ya Bloomberg yavuze ko ubufasha bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union ku ngabo z'u Rwanda RDF ziri mu butumwa muri Mozambique bwitezwe kurangira muri Gicurasi uyu mwaka kandi ko biteganyijwe ko batazongera gutangwa. Hanyuma mu bufasha bwayo bwo mu ntangiriro za 2024 European Union yahaye RDF ubufasha bwa miliyoni 20 z'amayero arenga gato miliyari 30 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda nyuma y'ibihano Amerika yafatiye RDF n'abajenerali bane mu ntangiriro z'ukwezi bashinja gufasha umutwe w'inyeshyamba wa mama 23 mu ntambara muri Asiyazwa bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari impungenge niba RDF n'abafite aho bahuriye nayo izashobora kandi gukomeza bimwe mu bikorwa byayo kubera inzitizi ziteganywa mu bihano yafatiwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika. Inzobere z'umuryango w'abibumbye Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi by'uburengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa mama 23 urwanya ubutegetsi bwa RDC ndetse mu kuha abasirikare ibikoresho n'amategeko. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha mama 23 ikavuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi nyuma y'ibihano bya Amerika byo muri uko kwezi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abadiplomate i Kigali ko u Rwanda kubera amateka yarwo naho ruherereye rukenera imipaka y'ubwirinzi ingamba z'ubwirinzi. Yagize ati ingamba zacu z'ubwirinzi zigamije iyi ntego kandi nta na kimwe kindi kigamijwe. Perezida Paul Kagame yagize ati muri iki gihe nta muntu n'umwe muri twe wakwiye kwigira nibindeba kubishya birimo kuba muri politike mpuzamahanga waba wemera cyangwa se utemera ko hariho umurongo ngenderwaho isi itegetsweho ushingiye ku mategeko. Bigaragara ko impinduka zirimo kuba zizatugiraho ingaruka twese, ariko ikintu kimwe kitahindutse nuko uburenganzira n'inshingano bya buri gihugu byo gutuma habaho umutekano w'imipaka yacyo n'abaturage bacyo. Iyo niyo nshingano itigera ihinduka na rimwe. U Rwanda narwo niko bimeze, nyamara ku mpamvu zikomeje ati kutuyobera ati u Rwanda rukomeza gusabwa kwirengagiza inkeke ku mutekano warwo no gushyira mu kaga ubwirinzi bw'igihugu cyarwo. Hanyuma rero Amerika, DRC
n'ibihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba byakomeje gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo n'ibikoresho ku butaka bwa RDC ndetse no kutavogera ubusugire bw'igihugu. Mu gusubiza kuri ya nkuru ya Reuters kuwa gatandatu, Minisitiri Nduhungirehe yongera ati ntitwarishye miliyoni z'amadolari ndetse n'abasirikare bacu ba RDF ntibatanze igitambo kiruta ibindi, ni ukuvuga urupfu, kugira ngo bagarure umutekano muri aka karere ka Cabo Delgado, bagatuma rero abahungiye imbere mu gihugu basubira mu ngo, abana bagasubira ku ishuri, ubucuruzi bukongera gufungura imiryango n'imishinga kabombo y'ishoramari ya LNG gaze yo gucana itunganyije liquefied natural gas ikongera gukora. Hanyuma ngo tubone abasirikare bacu b'intwari bahora bibazwaho, babeshyirwa, basebywa, banengwa, bashingwa kandi bahanwa n'ibihugu nyirizina byungukira cyane mu butumwa bwacu muri Mozambique. Nibyo twiteguye kuva muri Mozambique niba umurimo wacu n'ibyo twagezeho bidashimwa na gatoya. Muri Nyakanga mu kwezi kwa karindwi muri 2021 u Rwanda rwohereje muri Mozambique ku busabe bw'icyo gihugu abasirikare n'abapolisi bose hamwe bagera ku 1000 mu kuyifasha kurwanya intagondwa zari zaragabye ibitero byahitanye abaturage mu ntara ya Cabo Delgado. Nyuma yaho Perezida Paul Kagame yavuze ko uwo mubare waje kwiyongera ukagera ku basirikare n'abapolisi bagera ku 200. Abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda binjiye muri ibyo bikorwa byo gucunga umutekano, ibikorwa birimo n'iby'ishoramari muri LNG ya kompanyi ya Total Energies y'Ubufaransa, kimwe mu bihugu 27 bigize European Union, na kompanyi yitwa Exxon Mobil yo muri Amerika, bitangazwa ko bifite agaciro ka miliyari 50 z'amadolari Amerika. Bamwe mu banyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baba hanze bagiye banenga ibikorwa nk'ibyo by'ingabo z'u Rwanda mu mahanga, bazishinja guhinduka kompanyi icunga umutekano w'inyungu z'ibihugu bikomeye cyane, bagasaba ko zitaha. Minisitiri Nduhungirehe atangaje rero mu gihe muri iki cyumweru ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko ikipe ya APR Basketball Club y'ingabo z'u Rwanda yahisemo kwikura mu mikino yimirije y'irushanwa rya BAL cyangwa se Basketball Africa League riterwa inkunga na shampiyona ya basketball yo muri Amerika NBA, ikazasimburwa n'ikipe ya RSSB Tigers. Mu itangazo yasohoye kwa gatanu, BAL yatangaje ko ikipe ya APR Basketball Club izasimbuzwa mbere y'uko irushanwa ritangira mu cyiciro cy'itsinda rya Kalahari Conference ritangirira muri Afurika y'Epfo ku itariki 27 y'uko kwezi. Yaba APR, BAL cyangwa se Ferwafa ntibavuze impamvu iyi kipe yarirutse no kugura abakinnyi bamwe bakomeye. Amakuru avuga ko bari bitezwe kuyifasha guhatana itazitabira irushanwa uyu mwaka. Gusa mu Rwanda ibitangazamakuru byinshi cyane byatangaje ko kwikura muri irushanwa ku ikipe yabaye ya mbere muri shampiyona y'igihugu bifitanye isano n'ibihano Amerika iherutse gufatira RDF nk'urwego n'abajenerali bayo 4: General Mbaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda; General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka; Ruki Karusisi wayoboraga umutwe w'ingabo z'u Rwanda zidasanzwe, ndetse n'umusimbuye twa Gashugi Stanislas, bose mu by'ukuri bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munyemerero mbashimire cyane, mbifurize kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha